Oke, gue udah grinding nih. Let's go, kita lanjutin lagi. Gue udah level 17 tuh. Tadi 15 kan. Kita guys. For now. Koshiro, Mimi. Where is everyone else? I don't know, but more importantly, この文字を解析すればこの島に何が起きているかわかるはずなんです。今は忙しいので後でゆっくり。わてが初めて進化した工場にあったのと同じ文字がこの遺跡にありましたんや。 can they like this? それでいつまで待てばいいの？ええ。それが分かったらお家に帰れるの？Dicampakan. Don't cry, Mimi, or I'm gonna start crying too. Your crying is only going to inconvenience. 小四郎はん、 Do something, なん Koshiro. とかしなはれ。なんとかって私お腹空いた、喉も渇いた、みんなにも会いたい、ここはもう嫌。このデータを解析することは結果的にミミさんのためにもなるし、もう幸四郎くんなんか当てにしない。あ、ミミはん。 Mimi! 待ちなはれ、ミミはん。ついてこないで。 Ya もし jatuh. やだ。ミミはん、わてに捕まるんや。あきまへん。重量オーバーや。 Jatuh juga ya? So we fall for. I'm tired of this ruin. I wanna go home. Mimi, we gotta get back to Koshiro. No, I don't want to hear him blubbering on and on like he does. Tar dulu. Oh lah, logikanya kan Palmon nggak ada ya, nggak ngikut ya. Aduh, nih membingungkan nih ruin ini. Apa nih guys? Biar nggak jatuh kali ya? Ya guys sih. Oh shit, apakah gua akan jatuh? Sticky attack. Sticky. Boleh sih guys. Gua kasih ke dia aja deh. Sticky attack. Wah, nggak bisa guys. Lah terus gua harus ke mana anjing? Ke atas kah? Kapsul M. Shit, ke kiri. Nggak ada jalan ya. Kita terus naik kan? Shit. Oh my god. Aduh. Apa nih guys? Ya jatuh. Mimiさん、聞こえますか？ミミさん、 Udah bisa nih. 幸四郎くん、聞こえましたね。僕の言う通りに歩いてください。ナビゲートするから。ミミ、もう大丈夫だよ。 Tuh kan Palmonnya harusnya ada 一生懸 di 命やってくれてるよ。 sama Koshiro. Kenapa dia ngedit kita? 幸四郎くん、
Ini kita harus injek ini nih. Ya kan? Berarti bener gue. Soalnya ribet gitu loh. Ini nebak-nebak anjing. Apparently there's mystery power in this ruin. The character on the wall follow the same principle as the ones in Androman's factory. That's great and all, but that's I think that's it. There's probably a lot of whole thread around you, maybe, but according to data, there's a message. A route with pattern is good, a route without is bad pattern. Keep trying, Mimi. Masalahnya nih, bro, bukan nggak cinta ya, bro. Wah, cing. Yah, keledai tolol. Ngulang lagi guys, bangsat ya. Kudu save stat nih guys, capek bolak-balik. Save stat dulu di sini dah. Ngeri anjing. Nah, di sini save stat. Nah, ini kan jatuh nih. Keledai lagi gede gua. Lupa gitu gua guys. Oh, itu kelihatan sih guys. Oh, ini jatuh gak sih? Oke. Naik. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi guys, save dulu lah. Wah. Hey, okay, I'm worried about you. We're pulling through somehow. Tentoman hears. This room seems to be called the room of the sun and moon. Sun and moon. And there seems to be some rules about this room. After bullet is egg. After egg is kotak. Bullet, egg, kotak. Bullet, egg, kotak ya. Bulat egg kotak, bulat lagi, bulat egg kotak, bulat egg kotak. Oke. Bulat egg kotak guys, bulat egg kotak. Bulat egg kotak, kotak bulat. Coba ya, ntar dulu save stat dulu guys. Bulat egg kotak, terus bulat lagi, bulat egg kotak. Oh gini, terus bulat kotak. I'm the best that I ever was.
You did it, Mimi. Amazing. You did it on your own. Haha. You're the best. Let's go. Ini apalagi nih anjing. Siap-siap dulu lah. Kebanyakan trik. Wow, ada 2 nih bos. Ini ketutup ya, nggak bisa. Wah, ada Sentaruma nih. ミミさん、テントも。どうしたの、幸四郎くん。気をつけて。後ろからデジモンの反応が近づいてきます。 Shit. 逃げまして。 Kabur bos. Gak buntu. ああ、もうお手上げですわ。 You giving up now? 逃げ道なり進化もできませんし。何よケチ。そういう問題ではなく、交渉班が Toshiro and here. Ini dikena Black Gear gak sih? Gue lupa. Nah, seinget gue sih dihancurin emang. ミミさん、こっちです。幸四郎くん、 Wih. 二人とも早く。 Let's go. Dah, tar dulu guys. Wih. Ini ada 2 ya. Sinilah, majulah. Ribut-ribut dah sini yuk. Kalem bos. Udah ada 2 nih bos. Digimon gua nih bos. Butuh SP sih dia. Ayo masih level 14. Sini tuh kemana ya guys? Wait, oh ini tempat gue jatuh itu ya? Nah, ada tempat save dah. Apa keluar aja guys? Oh iya keluar, bener. Eliminate intruder. 意味は下がって。ここは私たちに。進化できればこっちのもんや。 Banyak WhatsApp nih. Ada apakah diriku? Kita saling support aja lah. Gue lupa lagi. Please kena lah. Di sini semua anjing. Gak ada rasanya bro.
Sekali lagi. Pakai miss anjing. Bahaya nih guys. Backbreak boleh. Shit. Pukul lah. Please break. Gap. Tebal bos. Habis lagi MP-nya. Bisa miss gitu anjing. Wah, yang bicara kan dia mulai ya. Matilah. Ciku Bambang. Gitu naik level bang. Heal plus. Oh, heal plus itu buat semuanya kali ya. Come this way kan. Ditunjukin apa nih? Ah, gue inget ketika sama kayak di animenya. Digivice. この世界に光を導き闇を追い払う。それが伝説の聖なるデバイス。なんだかよくわからないけど、持っててよかったってこと？ Ah, bener kan?
て思う。私だけじゃなくあなたまで。子供たち二人を見つけ闇を追い払う。そうか、デジバイスだ。ミミさん。私も。Lah hilang aja. 逃げたの。これが聖なるデバイスの力なのか。助かったら、なんだかお腹空いちゃった。ケンタルモン、遺跡の歯車を止める方法を知りませんか？私にこの暗黒の力を振り払うことはできないのです。 Nih, itu tuh di やっ tidik ぱ kan り nih. この遺跡のデータを解析するしかないのか。もうそんなの待ってたら100万年経っちゃうわ。イエイ。 Ditendang ya Mimi kalau di anime. Muternya langsung kebalik gitu. 島が動いてる。元に戻り始めたんだ。ほらね。やってみないとわからないことって多いですね。そんなことよりお腹すいた。